1965. godine u turskom gradu El Aziji u džepu jednog njihovog štićenika duševne bolnice sličnog imena El Aziz nađeno je pismo adresirano na gospodara, a liječnika svih bolesti, na Allaha Đelešanu. Poslušajte do kraja. Ovo je poseban nasihat pametnima. Baš na ovoj slici jeste autor našeg pisma. On je središnji među ovim trojicom drugova. I kaže: ja, dunjalučki putnik, turski stanovnik iz mjesta Urfe, jedan od štićenika bolnice El Aziz, nevažnog imena, bezvrijednog tijela, bez nade, bez igdje ikoga u ovom vaktu, čekajući musafira sa onoga svijeta, Azraila, doktoru svih doktora, kazujem svoju molbu. Postavljen sam za kralja doline tuge, u zemlji siromaha, u odijelu reziluka i prezira. Krevet mi je od crnja bagrema, a jorgan od ježivih bodlji. Moje srce ajamova furuna i pustinska oluja. Moja duša klanja se Allahu, al moj razum nekom igrom sudbine, gumicom sreće je izbrisan i skrivan je nadolazećom plimom. Gdje god je imalo kakve ljepote, meni je lice okrenula, a sva junaštva meni su strana. Mjeseci prođu, a sav moj abdest su suze i tejemum crno zemljom obrisan. Pićem je kezab voda, a mezem je vatra sama. O Allahu moj, o gospodaru moj, zar Resulullah nije rekao: Allah je stvorio čovjeka za dunjaluk, a i dunjaluk za čovjeka, duše za tijelo, a tijelo za duše, muškarce za žene, a žene za muškarce. Stvorio je džennet za vjernike, a i vjernike za džennet. Džehennem opet za one što poriču i munafike, a i one što poriču i munafike za džehennem. Dobro, ali zašto su stvoreni ludaci kao ja? Ako ima koji hrabri junak, nek izađe i neka mi objasni. Allah tebi dao vjerovanje, ti porekneš. On ti ima naredio, ti se odrekneš. On te poslužio, a ti odgurneš. On ti najbolje dao, a ti se uzjoguniš i još ustaneš i klevećeš mene da sam ja deli divane, lud. Sve ovo što govorim, to mi je na duši. Ako ovoj molbi mojoj odgovor dođe, prestaće i sva moja previranja. Sada adresara što mu pismo šaljem molim: onaj što je Kur'an s mjesta gdje je donio, neka ga ponovo vrati, kad već po Kur'anu ne sudimo i ne vladamo. Čemu Kur'an napisan na papiru, sve dok Muhammed Mehdi ponovo ne dođe, pa da se opet čita i živi. O gospodaru svih svjetova, od najmanjeg do najvećeg, od zemlje do vasione. O vlasniče svega, neživog svijeta, biljnog, životinskog, ljudskog i svih drugih duhovnih, veličanstveni moj. Gospodaru, onih čija srce vjeruju i onih koji razum imaju. O liječniče zabrinutih, tužnih, slomljenih srca, ja jedan sam tvoj rob, od gariba ponajgore. Rob tuge, bez igdje ikoga, ludak bolnice El Aziz. Al zaljubljenik sam tvog svetog govora i čežnje za tobom. Uzeo si mi svakog i od mene sve, ali ja sam se tebi sklonio. Prigrlio sam tvoju ljubav, jedino si mi ti ostao. Odvojen sam od svog doma, od rodnog kraja, od moje kuće i poslan u nepoznato da čeznem. Al tražeći sve ovo, tebi sam stigao i prepustih se ljubavi tvojoj. Tako se spastih od prolaznih i bajkovitih dunjalučkih panorama, a istinom se ogrnu.
o najuzvišeniji moj Gospodar. Haša, nikad od tebe ne odoh i ne pređoh granice. Pa zar od tebe ikad potračih zase, konja Buraka ili Džibrilovo mjesto i Mekan Sidretu Munteha? Ili najboljeg od svih ljudi, Rahmanovog najboljeg predstavnika, ljubog poslanika Mehdiju, prevodioca Levhi Mahvuza, pojašnjivača Sejdina Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Zar zaželjeh tvoju ljubav prema njemu? Zar zaželjeh tvoje halil prijateljstvo prema praocu mnogih poslanika Ibrahima alaihi salama? Zar zaželjeh dvor i bogatstvo Sulejmana alaihi salama? Zar poželjeh hrabrost i veličinu Musa alaihi salama ili besmrtnost Isa alaihi salama? Zar poželjeh dobrotu i predanost Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omerovu spoznaju i pravednost, ili Hazreti Osmanovo dostojanstvo i stid, ili Hazreti Alijevo znanje i velajet? Ako sam za sebe i moje tijelo zdravlje poželio, a za pamet moju ozdravljenje, za život moj spokoj i mir, za to 1000 puta tebi teubu činim. Zato što bi to u vremenu gdje nema šerijata, gdje je put izgubljen, gdje je istina pogažena, a u vaktu gdje su vjernici poraženi, a da si mi ti dao pamet i odgovornost, to bi samo uvećalo moje halove i mazumit. Sultanu moj, gospodaru moj, ja od tebe samo tebe tražim. I cijena je visoka. I odričem se svega što volim i imam. Gospodaru moj, sigurno da ima nekog dobra što si mi dao da ovo trpim. Haša, ja se nikad ne protivim. Malo mi je žao, ali se nadam da ćeš mi ovaj moj nijaz prihvatiti. Uzeo si mi porodicu i pamet i pustio me u dubine. Ali opet na svemu ti šućur. A šta bi bilo da sam pametan, a izdajica? Ili bogat, al zlica? Ili da sam učenjak i pokoran, al neoprezan? Ili da sam viđen, lijep, a dižoglav i zdrav? Ili da sam zdrav, al nastran i nemoralan, bez osjećaja? Lijek za ovu moju bolest strpljenih je mirač. Vjernici u srcu su mi kruna, a ludima je milost potrebna. Munkiri su zarad pravde, a iskreni ljudi lijek su za pravdu. A ovi munafici i zloće ko glave od šibice, a bolni ko ujed akrep škorpije. A poštenom čovjeku, osim one dozvoljene, sve su sestre, majke, seke. Gospodaru moj, uzmi te mi razum, ali svakako vaša je odluka. Ja nikad sa lijepom odjećom na Bajram ne prošetah, nit kud pođoh kakvom ljepotom, niti madoh druga da me ugosti, šta je slast, dobro, vrlina ne probah. Al žaliti, to je nešto drugo. Ja našao sam gospodara svega ovoga prolaznog. Stvorio si me iz ničeg, pa odlučio i pamet mi uskratio. Bezgranično ti hvala. Sada te molim, uzmi me sebi i od svjetlosti tvoje mene odvajaj. Molim te. Nadam se da se na mene nećeš naljutiti što ti napisah ovu molbu. A svakako je širk moliti drugog sem tebe.